nekada do krvi zaraćena tri balkanska naroda nikada složniji oko jedne teme. BMW je svetinja koju se ne treba i ne smije dirati. Taj tabu vi nećete prekršiti, ali ja hoću i jesam. Dragi prijatelji, jebite vi meni mater i dalje po YouTube-u i sve žive, mrtve, rođene, nerođene u 100. pokoljenju zato što govorim istinu o BMW-u. Evo ga iza mene, vidite izvađenje, mjenjač je izvađen, pa da nije mjenjač, sam mu napravio, u BMW-a bi ovo koštalo 12.000 eura, napraviti 8 brzina, 2014. 320 X-Drive. Jebi ga, žao mi je momka, popušio je na ovom autu, zajebao ga je BMW, prevarili su ga u auto kući, ali šta da vam radim, svi su u autoindustriji prevaranti, kompletno svi, ali kod BMW-a malo žešći. Ja sam ga spasio, ja sam mu to napravio za, neću vam reći koju svotu, evo ga sad lanac, ponovo, evo drugi lanac kod BMW-a ovu sedmicu. Jedan je bio kapitalno sranje sa 135.000 km, ovi ima 209.000, nije još crka, ali bi brzo da ga ne bi ja mijenjao. Jebite vi meni i dalje mater, a ja ću moj kruh zarađivat radi ovih govana kao što su gore BMW, ja te ljubim, ja te volim, radi govna i dalje, neka debili poput naših mladih Hrvata to i dalje kupuju, ja ću i dalje zarađivat svoj kruh, nadam se da ću i milijone zaraditi pomoću ovih govana i pomoću debila kao što ste vi, a vi mi prcajte slobodno materi, sve žive i mrtve koliko god možete i koliko god hoćete, nemojte se slobodno ustavljati. BMW 335i bi-turbo 700 konja. Ovaj motor je napravljen tvornički sa 300 konja, napravljen je i sastavljen od najboljih komponenti koji se mogu staviti u auto, od kovanih klipova, klipnjača, radilica, sve je najbolje od najboljega. Ovo auto drži 800 konja bez ikakvih problema. A namijenjeno je i napravljeno za 400 konja, pošto nije trebalo da bude u ovome autu, pa je smanjeno čipom na 300 i nešto konja. Dakle, ovdje je BMW dokazao da je smeće, da radi auto za glupe fanatike koji, na primjer, u Splitu imaju pitbula, ćelavi su, vodaju plavušu koja će im popušiti odmah prvu večer, a kad im popuši onda je nazivaju kurvetina. Ovdje je pokazao BMW da ne trebaju samo fanatici i ništa drugo. I da ne zaboravim spomenuti, u faceliftu više nisu tako jako dobre komponente stavljali, nego su sve smanjili, nema kovanih klipnjača, klipova i sličnih stvari. U faceliftu se ne može niko usuditi da stavi i da ga nabrije na 800 konja, da debiltići moji, da ne može, niko ne može da se to usudi, da to nabrije ni blizu kao što je ovaj. Evo ga u kuću Mustapić Motorsport. U kuću Mustapić Motorsport stigao je stroj BMW 335i bi-turbo, ima neke budalije još, metanol, ubrizgavanje, gluposti. Naravno, riknila getriba, ne mogu vam pokazati kako ide, a i mokro kiša je i vrti na sva 4. Ubaciva ga u not programe, moje je dužnost da kod ovoga stroja, lip je, nema šta, tvrd, krut, koji ima posebne ove karbon budalije, ima lipu boju, unutrašnjo se sve to lipo iđe, ali da ovih govana nije, ja doslovno ne bi ima šta jesti. Stavilo mu je šugavu getribicu 6HP19 koju ću ja pojačati karbonskim lamelama. Znači stroj će dobiti karbonske lamele u Wandleru i nešto pojačati koliko se bude dat. Znači stroj ima 700 konja. Ovu zimu ga Lola još diže na malo više konja. Dakle, kad bude mjenjač ispravan, onda ćemo ga malo istestirati, provozati kako ide.